Kenyo na Kenyo umuthi tauni-ini ya Thika njamanitie na ahuri a mbica aria makoretwo makihura mbica mikira-ini ya barabara thiini wa tauni ona ringi nja wa tauni na no njaranirie nao ndina mwanake haha wetagwo Kevin Njoroge. Kevin Njoroge, no nyende unjire wira uyu niki giatumire mwicirie guka kuhurira mbica guku? Okay, wa mbere street photography no mundu ndangirarira na nduri under someone, kuguo ndungirarira na ni wira muhuthu ti wira muritu. Ni studio ciageire goro muno kana ni andu matokaga studio riu? Equipments ciena goro mani ni bithogora ta machine ino ri no inyu ni mui cie goro muno riu kumanage icio ciothe na uhingure handu ga studio ni hena kauritu hanini. Nyonaga mukihingura kwambiriria thaa 9 thaa 10 ugiuka hwaini niki gitumaga? Ni undu wa kanjo ni matutengeragia rimwe muno. Unapata hapo asubuhi tuna edit picha, kama uko na classes unaenda. Sasa ikifika jioni ndio sasa time ya kwenda side hustle yako. Kama unapiga picha unakuja hapa, unatafuta za sapa. Na mbeca iria muthukumaga ringi uthukuma hata cigana o hwaini gwatuka na ni ciganaga kuhingia mabataro mako? Ndungiaga kindu ta ndungiagia ngiri nginya 800 kana 500 hindi ria muthenya wi muru muno. Kuguo o muthenya mbica no ikurugamite kindu ta rent oko ni nguo ruta ithuĩ twĩ cukuru. Ni changamoto gani ambazo mnapitia kupiga picha kwenye streets? Kama unaweza pata client umempiga picha mingi alafu mwishowe anachagua picha kama 5 na let's say umempiga kama 20, so unaona shutter count inaenda ikipungua. Alafu unaweza pata saa zingine mvua inakuanga tatizo sana kukinyesha. Wa keri akora bike bado no challenges again client matarakinya bei wakora client aloka na taringi bei ya kutuga ni mbica imwe ni 200 arenda kuriha 50. Na niki mungienda githondekwo wega ki improve nigetha gu support wira uyu wanyu? Riu ta guku street uguo urona ta guku uguo tungikirirwo ta cabros uguo no tukene na turuburirio kiria security. Kwanza kama hapa kwa street photography kunaweza kuwa na maua zikipandwa ndio background ikai vizuri. No nyende waririe mbeu njithi ungimera ta iguru rigi wagi wa mawira na gwituma? Ninge mwira kiria winakio etha kiria winakio kana kiria ungihota, tiga gukoma nyumba ati wetereire wina maratathi nyumba wetereire ati wira. Korona uhote gwika undu ukira uguthii witume ni wajitume. Huku nje kazi iko lakini hezi kupata kama uko kwa kitanda. Lazima utoke hapo umake effort, upige hatua moja kutoka hapa hadi pale ndio uweze kusaidika, kwa sababu at the end of the day ni wewe tu unajisaidia. Wona umuthe 200 ucio one merire nicio ngongereka niwe muga haba na haba ujanza kibaba. Ahuri a mbica ni metikanira na ithu ati Kenyo na Kenyo cianagira nda ni uhoro wekirwo mukonde no muhuri wakwa wa mbica ugwitwo Gitawa wa Nyoike, na hau niho turekera gaturumo tabarina ya umuthi. Ino ni ceceni ya Inooro TV na ni njitagwo Moses Ngige.